Naša priča dešava se u bliskoj budućnosti, u svetu u kome teške bolesti ili povrede nužno ne donose kraj. Zahvaljujući tehnološkom napretku, nastavak života je moguć, ali pod strogo kontrolisanim komercijalnim uslovima. Sistemi poput toka misli hostuju, regulišu i ograničavaju digitalnu svest ljudi uz model pretplate, odnosno izabrani paket usluga. Tehnologija u ovoj priči ne funkcioniše kao antagonist, već kao infrastruktura tržišta, neutralna i efikasna. Njena svrha nije samo da spašava živote, već da ih drži u stanju zavisnosti. Ovo je priča o tome šta se dešava kada emocije postanu podesive, a ljudski život luksuz. Priča o ravnodušnosti prema ljudskoj patnji i o kompromisima koje pravimo kako bi zadržali one koje volimo, bez obzira na dostojanstvo. Amanda i Mike se bude u krevetu, razmenjuju nežnosti i uz osmehe jedno drugom čestitaju godišnjicu braka. Nešto kasnije, Amanda je u učionici. Predaje deci lekciju o dronovima pčelama. Čas se završava. Jedna od učenica, Eva, ostaje duže od ostalih. Ponovo se žali na drugu devojčicu koja je zadirkuje zbog starih cipela koje nosi. Nasledila ih je od sestre, jer nemaju novca za nove. Amanda je umiruje. Govori joj da cipele nisu stare, već vintage i da je baš u tome njihova čar što imaju svoju priču. Eva se osmehuje i odlazi. Mike i Amanda su na putu. Stižu u staro odmaralište. Jedu hamburgere, slušaju muziku i prepuštaju se jednostavnim zadovoljstvima. Kasnije u krevetu razgovaraju o tome kako neće odustati od pokušaja da dobiju dete. Amanda iznenada zajeca. Opet je boli glava. Govori mu kako ima sreće što nije od onih koje glava zaboli pre odnosa. Pokušava da se našali, ali je glavobolja sve jača. Kod kuće su. Mike donosi kafu Amandi, koja stoji u spavaćoj sobi pored dečijeg kreveta. Kaže mu kako su ipak prerano kupili sve stvari za bebu, dodajući da im to možda donosi lošu sreću. Predlaže mu da sve prodaju. Mike je blago prekida i govori joj da ne luduje, da će im uskoro trebati, makar umro pokušavajući. Kaže joj da je voli, a zatim odlazi na posao. Vidimo Majka kako radi u trenutku kada ga nadzornik prekida i moli da pronađe kolegu Shane'a. Zatiče ga u jednoj od starih kancelarija. Shane ne može odmah da pođe, prati live stream, glupi i tupi. Mike nema pojma o čemu priča. Shane okreće monitor prema njemu i objašnjava da je to sajt na kome plaćaju očajnim ljudima da uživo rade razne gadosti i ponižavaju se. Na ekranu upravo gledaju čoveka koji pije sopstveni urin za $200. Mike mu govori da prestane sa tim i odvodi ga. Sa Amandom smo na času. U jednom trenutku njen glas usporava, reči se razlače, nije joj dobro. Gubi svest i pada. Ponovo smo na gradilištu. Nadzornik zove Majka, kaže mu da ga traže iz bolnice zbog Amande. Zvuči ozbiljno. Mike je već u bolnici. Razgovara sa doktoricom. Objašnjava mu da za Amandin problem ne postoji jednostavno rešenje. Ima tumor na izuzetno nezgodnom mestu koji se spojio sa temenim režnjem. Prognoze nisu dobre. Moguće je da se nikada neće probuditi. Ipak, postoji nešto što bi mogli da pokušaju. Eksperimentalni postupak. Ne preporučuje ga lično, ali može da ih poveže sa osobom koja bi mu detaljnije objasnila o čemu je reč. Mike pristaje. Nedugo zatim pojavljuje se žena koja se predstavlja kao Gaynor iz toka misli. Objašnjava Majku da je tok misli novina u oblasti neurologije. Vrhunska tehnologija koja omogućava snimanje oštećenog dela Amandine neuronske strukture i kopiranje na centralni računar. Pojašnjava mu da će napraviti kopiju dela njenog mozga, potom ukloniti tumor zajedno sa okolnim tkivom. Informacije iz clouda zatim će primati novo tkivo, omogućavajući Amandi da nastavi život. Mike je prekida pitanjem da li je postupak opasan i da li zaista funkcioniše. Gaynor mu odgovara da je ona sama dokaz.
Pokazuje mu fotografiju nesreće koju je preživela. Snažan udarac u glavu koji je zamalo nije ubio. Imala je sreće da bude među prvima koji su prošli kroz postupak. Potvrđuje da je i fizički i psihički dobro. Deca joj, dodaje u šali, i dalje govore da je naporna kao i pre. Deluje iskreno, sa rečima punim utehe i ohrabrenja. Mike je ubeđen. Iznosi mu još nekoliko važnih detalja. Amanda će spavati nešto duže nego ranije, sat ili dva više. Fizički mora da se nalazi u dometu mreže koju tok misli pokriva, slično mobilnom signalu. Gotovo cela država je već pokrivena, dodaje. Uskoro će biti i druge. Mike se raspituje o ceni. Dobija odgovor da je manja nego što misli. Cilj im je da dopru do što većeg broja ljudi, pa je sama operacija besplatna, dok mesečna pretplata za prenos podataka iz clouda iznosi $300. Mike se oraspoloži. Ponuda mu deluje prihvatljivo. Već je u hodniku ispred hirurgije i čeka da se vidi sa Amandom nakon operacije. Lekar mu saopštava da je sve prošlo kako treba. Ulazi kod nje. Govori joj da mu je nedostajala i ljubi je. Nedelju dana kasnije ona izlazi napolje. Razgovaraju o toku misli. Amanda saznaje da će ih sve koštati $300 mesečno. Srećna je što je živa, ali je mesečna pretplata do kraja života brine. Mike je uverava kako će raditi dodatne smene i da će štedeti. Odreći će se nekih stvari. Ne moraju ići u posetu njegovom ocu. Irska svakako još uvek nije pokrivena tokom misli. A starije i onako sada seronja pokušava da je oraspoloži. Prolazi vreme, Amanda se vraća nastavi. Mike naporno radi, budi se sve ranije, kući se vraća sve kasnije. Sve teže spajaju kraj s krajem. Dani prolaze. Uskoro im je godišnjica braka. Mike to pominje, a ona mu se izvinjava što nije ništa isplanirala. On je umiruje i kaže da ne brine. Ići će u odmaralište kao i prethodnih godina. Na putu nisu ni senka onoga što su bili. Amanda mu predlaže da možda ne moraju da idu, uštedeće nešto novca. On je podsjeća da su obećali jedno drugom kako će to raditi svake godine. Uostalom, odmor im je potreban, oboje rade previše. Počinju da se prepiru. I baš u tom trenutku sa Amandom se nešto dešava. Gubi svest. Mike je panično doziva, okreće automobil i vozi ka bolnici. Tokom vožnje ona se iznenada budi, kao da se ništa nije dogodilo. Pita ga šta se desilo i ljuti se što vozi tako brzo. U sljedećoj sceni već su u toku misli. Gaynor ih uverava da nije ništa ozbiljno, ništa se nije pokvarilo, jednostavno su izašli iz zone koju tok misli trenutno pokriva. Gaynor objašnjava da uvode tok misli plus, novi paket sa većom pokrivenošću, naravno uz novu pretplatu. Sa tim paketom moći će da putuju. Mike se nervozno umeša, podsjećajući je da su im rekli kako će sve države biti pokrivene. Gaynor ga prekida objašnjenjem da se upravo to i radi kroz paket tok misli plus. Dodaje da pretplata iznosi $500 mesečno i da sa postojećim paketom ukupna cena dostiže $800. Oboje su potišteni. Kod kuće su. Mike je podsjeća da će zakasniti u školu ako se uskoro ne razbudi. Ona mu govori da je u posljednje vreme sve umornija. Kaže da ne spava normalno. Dok Mike sprema kafu, Amanda se okreće ka njemu i pita da li je ikada probao espresso grande, kafu koja se priprema duže i sporije, pa zato ima bogatiji i kremastiji ukus. On odgovara da nije. Ona ga zatim zbunjeno pita šta to nije probao. Mike joj objašnjava da misli na espresso grande i pruža joj šolju. U tom trenutku Majku zvoni telefon. Mora na posao, ljubi je i odlazi. Amanda je na času. Dok drži predavanje o dronovima pčelama,
iznenada zastaje i gubi nit. Govori učenicima da deca vole med, pa zato roditelji vole pahuljice Honey Nugs. Integralne i pune meda predstavljaju najslađi početak dana. Reklama joj nesvesno izleti. Zvoni za kraj časa. Svi izlaze, osim Oskara. On joj prilazi i traži savjet. Kaže da mu je mama rekla kako moraju da se odsele od tate. Amanda mu kaže da ga razume i da ponekad svi moramo da uradimo ono što ne želimo, ali da se na kraju stvari ipak srede. U tom trenutku podiže pogled i gotovo reklamnim tonom izgovara da porodice koje ostanu zajedno obasjava Hristova ljubav i da se više informacija o verskom porodičnom savjetovanju može pronaći na sajtu. Oskar je zbunjeno pogleda i odlazi. Mike i Amanda su u spavaćoj sobi i vode ljubav. Amanda mu šapuće na uho promotivnu poruku o lubrikantu. Mike je pita šta je rekla. Ona mu odgovara da ništa nije pričala. Mike ustaje iz kreveta. Ona se podiže i izgovara reklamnu poruku o gelu za erektivnu disfunkciju. On je gleda u neverici, dok ona ponovo nema svest o onome što je upravo izgovorila. Mike shvata da imaju ozbiljan problem. Nalaze se u toku misli. Gaynor im hladno govori da su u pitanju samo reklamne poruke, kao da je reč o sitnici. Bez imalo empatije, dodaje da zaista nema potrebe za tolikom brigom. Oni pitaju da li reklame mogu da se isključe. Odgovor je poražavajući. Moguće je, ali samo prelaskom na tok misli plus. Amanda besno kaže da nemaju taj novac i dodaje da su ljudi koji stoje iza toga bolesni. U školskom hodniku vidimo Amandu kako u prolazu nesvesno izgovara reklamu za patike devojčici koja joj se ranije žalila da je zadirkuju zbog starih cipela. U školskoj sali stoji naspram direktorice koja joj prenosi da su se roditelji dečaka žalili zbog preporuke za versko porodično savjetovanje. Kaže joj da ju je branila i da zna kako Amanda to ne bi uradila namerno. U tom trenutku, bez ikakvog povoda, Amanda izgovara reklamu za pronalaženje partnera. Amanda je kod kuće. Prepričava majku događaj iz škole i priznaje da se plaši kako bi mogla da dobije otkaz ako se reklame ne zaustave. Mike pokušava da je umiri, govoreći da će on sam nešto preduzeti. Kasno je. Amanda leži u krevetu, dok Mike tiho silazi u drugu prostoriju sa laptopom. Navlači masku preko lica i prijavljuje se na sajt Glupi i tupi. Jutro je. Mike je u dnevnoj sobi, bled i sa vidnom mučninom. Amanda stoji pored prozora i govori reklamu za bolju probavu. Amanda prestaje da govori. Mike joj saopštava da je sada na toku misli 2 i objašnjava da je uspeo da uštedi nešto novca zahvaljujući prekovremenom radu. Kaže joj da nema više reklama. Oboje se raduju. Dodaje da će za sljedeću godišnjicu ponovo putovati. Amanda ga grli, pokušava da ga poljubi, ali joj on podmeće obraz. Mučnina ga savladava i umalo povraća pred njom. U sljedećem trenutku vidimo majka kako užurbano pere čašu na čijem dnu su ostaci urina. Noć je. Ponovo je za laptopom. Opet se ponižava pred nepoznatima, razmenjujući dostojanstvo za novac koji im je neophodan. Kada suma dostigne $200, stiže zahtev da stavi mišolovku na jezik. Ubrzo ga vidimo kako to radi. Amanda se ponovo budi kasno i primećuje da sa majkom nešto nije u redu. On joj objašnjava da se ugrizao za jezik i da zbog toga teže govori. Amanda ne razume zašto i dalje toliko spava, iako je sada na boljem paketu toka misli. Ponovo su kod Gaynor i dobijaju objašnjenje da novi paket podrazumeva i produženo vreme spavanja do 12 sati dnevno, kako bi se sve informacije pravilno obradile. Amanda se žali da uopšte ne sanja i da se i pored tolikog spavanja budi iscrpljena.
Gaynor je prekida i objašnjava da je to radni režim tokom spavanja kada serveri koriste njene rezervne podatke kako bi se sistem resetovao. Tokom spavanja ona doprinosi mreži. Amanda se ljuti i pita zašto bi doprinosila mreži s obzirom na to da je na toku misli plus. Gaynor, bez trunke saosećanja, odgovara da korisnici osnovnog paketa sada spavaju i do 16 sati i podsjeća je da više nema reklama. Hladno joj predlaže vraćanje na osnovni paket ukoliko nije zadovoljna. Amanda očajno izgovara ne. Gaynor nastavlja da se može ići i korak dalje. Pred njima se pojavljuje reklama. Novi nivo nudi intenzivnije doživljaje, odnosno pojačana osjećanja. Preko aplikacije moguće je upravljati sopstvenim raspoloženjem, smanjivati ili pojačavati emocije, pa čak i koristiti veštine drugih ljudi u sistemu. Igrati tenis poput profesionalca, na primjer. Amanda ima samo jedno pitanje. Koliko sve to košta? Gaynor odgovara da je to samo dodatnih $1000 uz trenutni paket. Mike udara glavom o sto, zna da je i ovo što plaćaju previše. Gaynor ih uverava da nema razloga za nervozu i dodaje da postoji opcija privremene nadogradnje. Na nekoliko dana ili čak sati, možda za neku posebnu priliku. Amanda kaže da je to ne zanima i izlazi. Mike ostaje još trenutak i tiho pita koliko koštaju privremene opcije. Vreme prolazi. Vidimo Majka kod kuće, ponovo pred laptopom, kako pokušava da zaradi još nešto novca na sajtu Glupi i tupi. Nude mu razne ponižavajuće zadatke, a stiže i poruka da će dobiti $500 ako skine masku dok izvršava sljedeći izazov. Mike kratko okleva, ali na kraju posluša. Mike i Amanda su na putu kroz okrug Palmer. Proslavljaju godišnjicu, a on joj saopštava da ima još jedno iznenađenje. Poseban paket. 12 sati luksuznog toka misli. Kaže joj da želi da bar malo uživa. U hotelu Amanda aktivira paket i gotovo odmah osjeća njegove blagodeti. Sva osjećanja su joj pojačana, sve doživljava intenzivnije. Hranu, muziku, dodire. Najviše uživa dok su zajedno. Jutro je. Mike tiho pakuje stvari dok Amanda još uvijek spava. Mike je već na poslu. Dok ide ka svom radnom mestu, primećuje poglede. Neke kolege se podsmehuju, drugi ga izbegavaju. U prostoriji gde piju kafu, na zidu ugleda fotografiju. On, bez maske, sa sajta Glupi i tupi. Besno cepa sliku i ide pravo kod Shane'a. Zna da je on to uradio. Čim ga ugleda, nasrće na njega. Udarci lete dok ih ostali ne razdvoje. Shane se, pokušavajući da se izmakne, sapliće i pada ispod valjka koji mu prelazi preko nogu. Kasnije tog dana Amanda se iznenadi kada Mike ranije dolazi kući. Pita ga da li je sve u redu. On je priznaje da je dobio otkaz i da je napravio ozbiljnu grešku. Amanda odmah misli kako će sada plaćati pretplatu. Mike joj govori da će otići kod njih i pokušati da objasni situaciju. Nada se da će imati razumevanja i da će im izaći u susret dok ponovo ne stanu na noge. U toku misli su, mole, objašnjavaju, predlažu, ali ne nailaze na razumevanje. Prošla je 1 godina. Vidimo Majka, oronulog, iscrpljenog, bez nekoliko zuba kako prodaje dečiji krevet. U kući vlada tišina. Amanda spava. Prilazi joj i budi je. Razmenjuju čestitke za godišnjicu. Mike joj pruža ruku i vodi je u dvorište. Tamo joj daje poklon, poseban paket. Pola sata luksuznog toka misli. Izvinjava se što nije mogao da priušti više. Na aplikaciji podešavaju Amandin spokoj na maksimum. Amanda mirno kaže da misli da je vreme. Mike odmahne glavom,
ne želi to da čuje. Moli je da izdrže još malo. Ali Amanda je sigurna. Potvrđuje mu da je sada pravo vreme. Mike plače. U sobi su. Govore jedno drugom da se vole i ljube se. Vreme posebnog paketa ističe. Posle godina borbe da održe njen život, uz pomoć revolucionarne, ali preskupe tehnologije, Amanda i Mike su iscrpljeni. I finansijski i emocionalno. Amanda, čija je svest bila vezana za sistem koji je postajao sve ograničeniji i invazivniji, govori Majku da je sada vreme. Po njenoj želji, Mike je guši jastukom, dok ona, u režimu automatskog emitovanja reklama, ne shvata šta se događa. Kroz suze joj govori da je voli. Amanda nepomično leži na krevetu. Mike uzima skalpel i odlazi u sobu. Majkova posljednja odluka deluje kao konačni poraz. Trenutak u kome čovek shvata da više nema prostora za dostojanstven izbor. Šta god da uradi, to će se desiti unutar istog sistema koji ih je slomio. Ukoliko vam se svidela ova priča, podelite je, zapratite kanal, komentarišite i ostavite like za još ovakvih sadržaja. Hvala na gledanju.